ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಬಾಬ್ ತಿನೆ ಕೆತ್ತರಿಕಮಗೆ ಮಾಯಕ್ಕನ್ ನಂಗನೆವೆ ಬಾಬ್ ಮಾಯಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ಯ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನುಸ್ಬಿರು ವಸಾಬಿರು ವರಾಬಿತು ಮಾನೈ ಎ ಇಮಾಮ್ ವಿಜ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ತೆಬಾಮಿಹುಂ ಕೆಕ್ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ದುಶ್ಮನುನ್ನ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರುಮುಗಾ ಎವರನಪುರ ಬೊಡ ತೆಬಾಮಿಹುಂ ಕೆತ್ತರಿವಾಶೆ ಅದಿ ದುಶ್ಮನುಂ ಅತುವಿದಾನೆ ಮಗುತಕ ಬಲಬಲ ಜಿಹಾದು ಕುರುಮತ್ ತಯ್ಯಾರಿಗಾ ತಿಬೇಶೆ ಮಾಯಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ಯ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ಮಾನೈ ಹಮಕಶೋರುನ್ ತಿಮೆನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕುರವ್ವಾಹು ಶೀಮೆ ಬಿರುವರಿಕಮಾಯ ಬಂಡುಹಾ ಹೂನು ಕಮ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಕಮೆ ಮೆದುವರು ಕುರಬುಮುನ್ನೆವೆ ಅದಿ ಮುದಾತಕ ಫುರಾನತಕ ಮೇವಾತಂ ಉನಿ ಕುರಬುಮುನ್ನೆವೆ ಅದಿ ಕೆತ್ತೆರಿನ್ನಂ ಉಫಾವರಿ ಕಮ್ಗೆ ಖಬರು ಕಲಿಯಗೆ ಫಾನು ದೆವ್ವಾಶೆವೆ ಮಾಯಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ಯ ಇನ್ನಮಾ ಯುವಫ್ಫ ಸ್ಸಾಬಿರೂನ ಅಜ್ರಹುಂ ಬಿಗೈರಿ ಹಿಸಾಬ್ ಮಾನೈ ಕೆತ್ತರಿನ್ನಂ ಎವರಿಂಗ ಧರ್ಮ ದೆವ್ವಾಹುಷ್ಕಂ ಕಶವರಿ ಹಿಸಾಬೆನ್ ನೆತಿಯವೆ ಮಾಯಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ಯ ವಲಮನ್ ಸಬರ ವಅಫರ ಇನ್ನ ذلك ಲಮಿನ್ ಅಜ್ಮಿಲ್ ಉಮೂರ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಹಮಕಶವರುಂ ಕೆತ್ತರಿವೆ ಆಫೂಕುರು ಮೀಹಾ ದನ್ನಾಶೆ ಹಮಕಶವರುಂ ಎಕಂ ವನಿ ಅಜುಮ್ ಕಂಡಾಳಂಚೆ ಹೇ ಕಂತತ್ತವಗ ತೆರೆಂಕಂ ಕಶವರೆ ಮಾಯಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ಯ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಇಸ್ತഈನೂ ಬಿಸ್ಸಬ್ರಿ ವಸ್ಸಲಾತಿ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಮಅಸ್ಸಾಬಿರೀನ್ ಮಾನೈ ಎ ಇಮಾಮ್ ವಿಜ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನೆ ಕೆತ್ತರಿಕಮಾಯ ನಮಾದುನ್ ತೆಬಾಮಿಹುಂ ವಾಗಿಯ ದೇಶೆ ಹಮಕಶೋರುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಒಡಿಗೆಂ ವನಿ ಕೆತ್ತರಿನ್ನ ಐಕುಗೆ ಮಾಯಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ಯ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ಮಾನೈ ಅದಿ ತೆಬಾಮಿಹುಂ ತೆರೆನ್ ಜಿಹಾದು ಕುರಾಮಿಹುನ್ನಾಯ್ ಕೆತ್ತರಿವಾ ಮೀಹುನ್ ತಿಮೆನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ದೆನವಡಿಗೆಂ ವೆ එකං හාම විජ්ජෝමත් දාන්දෙන් අදි තියබාමියුන්ගේ ඛබරුත අංගවාය ෆාළු කුරබ්වා ෆමත් දාන්දෙන් හම කෂවරුන් තිමෙන් රස්කලයාන්ගේ තියබාමියුන් ඉම්තිහාන කුරබ්වා හුෂීමෙ කෙත්තරුමයි කෙත්තරුමුගේ මායකම් බයාන් කුරබ්වා ෆාවා ආයත්තකි වරග්ගින එහාම ෆාළුකම් බොඩු ආයත්තකි කෙව අන් අබී මාලිකිල් හාරිස් ඉබ්නු ආසිම් අල් අෂාරි රදියල්ලාහු අන්හු قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يعدو فبيع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم ಮಾನೈ ಮಾಯಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಕಲೇಗ ಫಾನ ರುಸ್ನ್ ಲಿಬಿ ಅಬೂ ಮಾಲಿಕುಲ್ ಅಶ್ಅರಿ ಅಲ್ ಹಾರಿಸ್ ಇಬ್ನು ಆಸಿಮ್ ಗೆ ಕಿಬೆನ್ ರಿವಾವಿಗೆಂ ವೇವ್ ekaleega faan vidaalwiyo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwiyo saaf tahir kamaki iman kamuge debakul ebbev adi alhamdulillah mikalima kiyumun mizan furalev adi subhanallahi walhamdulillah mikalima kiyumun nota ekaleega faan hadith kurawwi ein kom kalima kiyumun udutaka bima idem dhew kamun furalev namadaki ala attakawa nurake adi sadagataki alage iman kam furiyam kamuge hekkeke adi ketteri kamaki ala attakawa alikamake adi qur'anaki tiba attakawa hekkeke nota tiba dekolan hekkeke komme miheki wes me duniyega emihege amilla manfaattaka avadinati masakke kura miheke fa enawani Allahu ge kofaya adabun najabun edi enaga nafsu wikkala miheku kamuge ebahi he amalita kura miheku kamuge nunnama enaga nafsu wikkalani hawa nafsu ge edun takai shaytanage gowalun takashe ebahi nota enawani nuba amalita kura miheku kamuge وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيدي ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبر الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه മാനൈ മായങ് അല്ലാഹു ഇത് ബഫാക്കലുന്ന റുസുൻ ലബി സൗദ് ബിൻ മാലിക് ബിൻ സിനാൻ അബൂ സഈദ് അൽ ഖുദ്രി ക കിബൈൻ റിവാവിഗം വേ එකලේ ගෆාන් විදාල් විය අන්සාරුන් කුර බය බේකලුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරිහුගා මුදල බේනුව වඩාගෙන් එතකති දෙව්වම එදි වඩාගෙන් දෙන්නවිය
ekaleegafaan ebeekalunna devviye den anikkaawis edi wadaagate ekaleegafaan ebeekalunna devviye emme foon ekaleegafaanu appulugaa hurihaa eccen hussu hingaajje ekaleegafaanunga appuluga hurihaa eccen hussumun ebeekalunna ekaleegafaanu hadiis kurevviye timan kaleegafaana libadaagan waa tanawskamunti ebeekalunna nudevvaa evvesicce timan kaleegafaanu rakkaa kurabaa fen nuwaa hutte adi anekunna salaan jaha laduweti vejja miihaa dannaashe allahu ena fudunteri kurabaa rakkaateri ko devvaa hutte adi emiheku amille fudunteri wegen fi miihaa dannaashe allahu ena ai miistakunnan aades kura nujehe miheku kamgaa labvaa hutte adi dati undaguu kamaa ekwes ketteri vejja miihaa dannaashe allahu ena ai ketteri eku kamgaa labvaa hutte adi dannaashe evves miiheka ketteri kamabura waki matiweri ni'mate devvigennen nuwe وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم معني مان الله وكليغفان رسول لبي أبو يحيى صحيب بن سنان الرومي كبان رواوي جنبيو اكليغفان ودال بيو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيو مؤمنك كندت كي حيرام بن حق كندك كيو هم كشورون اينا كم كمكي اينا اتكاوا هيو كمكيو ادي مكمكي مؤمنك فيوا هين ابس ميهك لبيغنوا ماتير كمن نونه اينا ين مفاور كمكرمت وجنما اكمتكا اينا الله شكر كره فهي اينا اتكاوا هيو كمكيو adi eenayen hiddati kamen hitame kurimati vejjanama ekamattaka ena kettirive fahe eenattakawa hewkamike وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتعشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأوى يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري ماني مان الله وكليغفان الرسول لبي أنس غفان كبين رواوي جنبه كليغفان ودال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم سورغ وډاغتم آلاس كم فلغا كليغفان اوهار وينغد ಉಂದಗೂ ಫುಲ್ ಬುಡುವೆ ಫಹೆ ಹಾಲುಕೊಳು ದೆಕ್ಕ ವಡಾಗ ಎಕಲೆಗಫಾನುಗೆ ಲೊಬ್ಬತಿ ದರಿಕಮಲಂ ಫಾತಿಮತ ಗಫಾನು ವಿದಾಳು ಬಪ್ಪಾ ಫುಳ ಲಿಬಡಾಗನ್ನವ ವೇನುಗೆ ಬೊಡು ಕಮಾಯ ಫಹೆ ಮೇಡು ಫುಳು ಅಸ್ವಾ ಇತರು ಎಕಲೆಗಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ಯ ಕಂಬುಲೋಗ ಬಪ್ಪಾ ಮಿಯದಫೋ ಎವ್ವೆಸ್ ವೇನನು ಲಿಬೆ ಹುಟ್ಟೆ ಫಹೆ ಎಕಲೆಗಫಾನು ಸುರುಗೆ ವಡಾಗನ್ ಹಿಂದು ಎಕಮನಾ ವಿದಾಳು ಎ ಲೊಬ್ಬತಿ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳ ಬಪ್ಪಾಗೆ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಗೋಯ್ ಲಿಬ ಇಜಾಬ ದೆವ್ವಾಯ್ ಫೀಮು ಎ ಲೊಬ್ಬತಿ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳ ಕಲೆಗಫಾನುಗೆ ಮಕಾಮಕಿ ಅಲ್ ಫಿರ್ದೌಸ್ ಕಿಯುನು ಸುರುಗೆ ಎ ಲೊಬ್ಬತಿ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳ ಬಪ್ಪಾ ಸೋರುಗ ವಡಾಗನ್ ಖಬರು ತಿಮ್ಮಮೆನ್ ದನ್ನವಾ ಹಿವ್ವನಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಗಫಾನುಗ ಅರಿಹುಗೆ ಫಾ ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗ ಹಚ್ಕೊಳು ಫಸ್ದಾನ್ ಲೆವನು ಹಿಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಕಮನಾಯ ರುಸುನ್ ಲೆವಿ ಫಾತಿಮದ ಗಫಾನು ವಿದಾಳುವಿಯ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಳುಗ ಮಚ್ಚಂ ಹಿರಬುಸ್ ವೆಲಿತಂ ಎಳುಮಕಿ ತೆಬಾಮಿಯುಂಗೆ ಹಿತ್ತ ಎಕಮ ರುಹೆ ಕಮೆನ್ ಹೆಯ್ಯ ನೋಟ್ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ಹಜರ್ ವಿದಾಳುವೆ ಫಾತಿಮದ ಗಫಾನ್ ಮಿಹಂ ವಿದಾಳುವೆ ಫಾವನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಸ್ಸಾಬ್ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳುಗಾವ ಲೋಬಿಗೆ ಮತಿರ್ ಕಮಾಯ್ ಎಕಲೆ ಗಫಾನ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳ್ತೋಗಾವ ಮತಿರ್ ಕದರಾಯ್ ಓಗಾತಿರ್ ಕಮಾಯ್ ಕುಮಿಸ್ ಇಮಾಂಗ್ ಹಚ್ಕೊಳುಗ ಮಚ್ಚಂ ಅಸ್ಸಾಬ್ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಅಪ್ಪುಳು ಬೆಲಿ ಅಳುವ ನಿವಾ ಕುರಬಮ್ ಫೆಟ್ಟವನ್ನ ಎಕಮನಾಗ ಹಾಲುಕೊಳು ದೆಕ ವಡಾಗನ್ ಅನಸ್ ಗಫಾನು ಎಚ್ಚ ವಿದಾಳುನು ಹನುಹುನ್ನವಿಯೋ ನಮೆಸ್ ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗ ಹಾಲುಗ ದೂಫುಳುಂ ಎಕಮ ಜವಾಬ್ ದೆಬ್ಬಮ್ ಗೆಂದವಿಯೋ ವಿದಾಳುವಾ ಕಹಲೆ ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗ ಹಚ್ಕೊಳು ಬಿಮ್ಗ ಬಂಡುತರೇಗ ಫರೋಮಕ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಹಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆ ಸಮಯ ನುಜೆ ಎ ನಮೆಸ್ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಮಿವನಿ ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗ ಅಮ್ರುಫುಳ ಕಿಯಮ ಮಜಬೂರ್ ವಗೆನ್ನ ಅನಸ್ ಗಫಾನುಗ ಅರಿಹುಂ ಬಾರು ದೆಫಾವಾ ಅನ್ನನು ವೆಳೆಂಬೈತು ಮಿಕಮ ಇಶಾರಾ ಕುರೆ ಎಕಲೆ ಗಫಾನು ವಿದಾಳು ಫಾವೆ وما نفضنا أيدينا من دفني حتى أنكرنا قلوبنا ماني يكلي فان فسدان ودمغا أهرمن أتبني مجبور وجن أي يكمتكا أهرمن هيت إنكار كود كل هدما وس إكو جيو رياض الصالحين مچاشر محمد علي الصوابوني لوفا وشرحين
صفا اتره النقاب مترجم. وعن أسامة بن زيد بن حارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وبن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت نبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليؤتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعد في حجره ونفسه تقوقع، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عبادي، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. معنى إيمان الله دبفاكلون رسول زيد بن حارثة تقدركلون أسامة كبين رواية زيد بن حارثة كي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينكر بيكليك فان لو بفلوا دركلي فدا بيكليك أسامة كي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بفلوا زيد غفان دركلون يكليك فان ودار رسول الله صلى الله عليه وسلم دركم بلك إبهي زينب غفان يكليك فان غارهم ميك فنو بعد النبي هم كشورون ألغندو درفلوا مرang hadir wefe fai bappa algondu gata badagan debung edeme me khabar li badaga tumun itru eklega fanu ekamana garhiya mi fonu biye adi hadis kurbiye dariful salam bunfa bunashe ham kashorun allah gandawa fi echki ekalange milki ke adi ekalange alakat debwa echki wes ekalange milki ke adi ekalange hadratuga kom ekame beswani wagutu kanda aluwa fe fai dariful ketri washe adi allah ga hadratun ekam ga sawabat dariful edeshe fai ekalega fana badan ugen nevigen ulubane ko ekamana mi fonu ba fa den allah ga wajhu lottaka awaha badagan debwashe fai turu eklega fanu tedo wadagan nevi eklega fanu arihuga man allah emme bekaluna rusul lebi saud ibn ubadah gafanai muad ibn jabal gafanai ubay ibn ka'b gafanai zaud ibn sabit gafanai enun atken assam bekalun wadagatu fai tupur darikalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga appulan erune fahe eklega fanu edarikalun ungufuluga bebe eru edarikalunge newa fulu holiyangal newa fulun adu kiyamunde mitan deka wadagan ituru eklega fanu ge lofulun karna fodo ohren feshiyo fahe tamwal saud gafanu denneve e allah ge rasula tiyi kon kamitto e bahimi fada halut ga ketrum amru kurvi eklega fanu namis eklega fanu tiyi kirit kurabani kiveto hadith kurviyo mi yoga virkam ga karunay allah kalang alutakun ge hittaga wani oga trikan labwa fe ehen riwayat ga wani ham ka shorun allah gaadu takun kuro oga tirinnang ekalange oga wanto wodigannawe mifadainne. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما يعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريق إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم عمل الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلع من أمرك ما أرى وإنك ستبتلي فإني ابتليت فلا تدل عليه. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جالس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوة الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس
فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام. فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضي المنشار في مفرق رأسي فشقه حتى وقع شقا. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضي المنشار في مفرق رأسي فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلعتم ذروته فإن رجع عن ديني وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك بي. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدعي، فوضع يده في صدعي في موضع السهم فمتى. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالخدود بأفواه السكاك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. maana iman allahu ekale gafana rusul lebi suhaib gafanu ge kibain riwawe gemwe ekale gafanu vidalwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabwe teba mi hunge kuriga dos warga raskala kulubwe ras gafanu ge darbaru ga ras gafana sihur hadade sihur weriya kolune fahe enaga umrun dosu muskul wi hindu ena ras gafana dennewe algondu miharu mimsakkum ule warabur muskul wejje wima algondu ge gata zuwanak fonuba debashe erun ena algondu sihur daskud de hushime fahe ras gafanu enaga gata zuwan kujjak fonuwe ena isuhur weriya gedde magmatiga ena ya rahibaka baddalwiye rahibun naki duniyage emmeha majatakun duruheliwe alukamage mashulu ule nasara dinuge almurinna kiya namike fahe zuwana eಳುವರಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅರಿಹುಗ ಮಡುಕೊಲ್ಲಿಯೋ ಅದು ಏನಾ ದಕ್ಕವಾ ವಾಹಕತಂ ಅಡುವೆ ವಾಹಕತಕಂ ಏನಾ ಕಮದಿಯೋ ಅದು ಎದ್ದುಹುಕ ಏನಾ ಸಿಹುರ್ ವರಿಯಾ ಗಾತದ್ದೆ ಮಗಮತಿಗ ಎಳುವರಿಯಾ ಅರಿಹುಗ ಮಡುಕೊಲ್ಲಿಯೋ ಫಹೆ ಏನಾ ಸಿಹುರ್ ವರಿಯಾ ಗಾತದ್ ದಿಯುಮುಂ ಏನಾ ಅವನ್ ಲಸ್ ವೆಕಮಾರುಳಿ ಐಸ್ಕನ್ ಸಿಹುರ್ ವರಿಯಾ ಏನಾ ಗಾಯಗಾ ಜಹಿಯೋ ಫಹೆ zuwana ewaha ಕಳುವರಿಯಾ ನಂಗತೆ ena bunye koyfulu esihur weriyadeke biruganna nama enaya bunashe alugonduge ahulwerin nahure aun laswiye adi koyfulu gen aun laswegen ebamihun ecche bunafinama esihur weriyage sababun laswi kamuga bunashe fahe mifaden enaya kanta baniko ebamihun getere warabodu daabben ebahi bodu janawar nukumijje gineliun tahuga wani ei warabodu singaek kamuge
මීස්තකුන් එත්තනුන් අනිත්තනක් ගොස් ඇයිසුම එසුරු හුර සලාම් ෆිෂියෝ ෆහ එසුවානා හිතා හෙතුම් බුඤ්ඤෝ මොළි සහරු වරියාතෝ නූත අලුරියාතෝ මිය දොහරන් බදානම ෆහ ඒනා හිලගණ නගා මිෆදෙන් දුවා කුරියෝ අලුගවෙ රස්කලාක් ඉබරස්කලාංග හදරතුගා එසුරු වරියාබුර එළුවරි කලියගේ ෆානුගේ ලොබුතිකම් බොඩුනම මිහිලගණුන් එදාබ්බ මරුවා ෆාන්දේව අදි එසුරුගේ උදගුළු මීස්තකුන් සලාම කුරවා ෆාන්දේව මිහෙන් කියා දුවා කුමෆෝ හිලගණු වෙල්ලියෝ ෆහ ඉලගණුන් ජහුමායක එසුරු මරුවච්චේ අදි එසුරුගේ බිරුවරිකම මීස්තකුන් සලාම වෙජ්ජේ ෆහ එසුවානා අලුවරියා ගරියන් අය සවාහක නංගතේ ෆහ අලුවරි කලියගේ ෆානු එනා බුනුබිය එසුවානා අහන්නබුර මෙදු තිබාග මතුරිකම් බොඩ කොයිෆුල්ගේ කිබෙන් ෆනුන් කන්තතෝග මච්චන් අහර මෙෝනි හයිරාම් විෆේ අදි බුනන් හේය කොයිෆුලා වරබුඩු ඉම්තිහානක කුරිමති වාහුට්ටේ කොයිෆුලා ඉම්තිහානු කුරිමති වාහින්දු අහරින්ගේ ખબરો ඉබ්ස් මියකන් නුදිනුන් එදෙමෙ අදි එසුවානා කි උෆමුම්ගා දෙලෝකන මිහුන්නා බරස් බලි ජේෆාවා මිහුන්න ෆරුවාකුන් එබා මිහුන් රංගලුකුන් එනුම් බලි මිහුන්න විස් ජේෆාවා එම්මෙහා බලිතක ෆරුවාකුන් උලේ කුජ්ජක ෆයිරස් ගෆානු ගරහු බේකලුන් කුර එකක මෙ ખબર ලිබනේ එනා කි දෙලෝකන මිහක ෆහ එනා ගිනගුණ හදියාතකගෙන් එසුවානා ගාතන් අදි බුඤ්ඤ කොයිෆුළු අහරින්ගේ දෙලෝ රංගලු කොත් දීෆිනම මියබුර මාගින තගති කොයිෆුළු දේනම එසුවානා බුඤ්ඤ අහරින්න කොෙබ්ස් මියක ශිෆායන් නුදෙමෙ එකමුකේ අහරින්ගේ රස්කලංග අල්ලාහ් තාලා හිම්මවයි දෙබ්වා කමිකෝ ෆහිතිබා අල්ලාහ් ඊමාම් වෙජ්ජනම එකලංග හදරතුන් අහරින් දුවා කොත් දීෆා හුෂිම එකලංග තිබා ශිෆා දෙබ්වා ෆා හුට්ට ෆහ එනා අල්ලාහ් ඊමාම් විය අදි එකලංගේ එනාගේ දෙලොල ශිෆා දෙවිය ෆහ එනා ආදාගමතින් රස්කෆානු ගරියක් ගොස් එහෙඤ්ඤාවිස් දර්බාරුගා ඉන්නෆදෙන් රස්කෆානු දර්බාරුගා ඉදිජ්ජේ එනාගේ දෙලෝ රංගල වෙෆා වාතම් ෆෙනිවඩාගෙන් රස්කෆානු සුවාලු කරවිය කලියගේ දෙලොලුගේ ෆනුන් රද්දු කොත් දිනී කාක් වෙය එනා දින්නේ අලුගොඬුගේ රබ්බේ අලුගොඬුගේ රස්කලංගේ රස්කෆානු එස්සේ අහරම් ෆියවා කලෙන් ඉලාහක් වෙහෙය එනා දින්නේ ආදේහ අලුගොඬා මනික්ෆානුගේ වෙර ඉලාහකි අල්ලාහ් ෆහ රස්කෆානු එනා හජර් කුරබා එකි කනියාත දෙවමුංගො සෙම්මෆහුන් එසුවානාගේ ખબર රස්කෆානන් එනා දන්නවා ෆිය ෆහ රස්කෆානු ගරියෙන් එසුවානා හාදිරු කරවන එහෙඳු රස්කෆානු එනා යා සුවාලු කරවිය ඒ සුවානාය දෙලෝකනු මිහුන්නා බරස්බල ජේෆාවා මිහුන්න කලේ සිහුරුම් ෆසේ කොද්දේ කමෂාය අදි මිනුන සෙතන් එතක්කම කලේ කොන් උලේකම ખબર තිමන් රස්කෆානු ලිබඩාගෙන් ෆිය ඒ තෙදෙන් හෙය එනා දෙන්නවිය සාහිබාය අලුගුණ එවස් මීහෙගේ බය ෆසේ කුෂන් නුදමෙ එකමුකේ අල්ලාහ් තාලා හිමවයි දෙවා කමක ෆයිරස් ගෆානු එනා හජරු කරබාය කි බය බාතු ගනියාත දෙවම ගො සෙමෙ ෆෝන් එරාහිබ අලුවරියාගේ ખબર රස් ගෆාන දන්නවයි ෆිය ෆයිරස් ගෆානු ගරිහෙන් එරාහිබ ගනවන අද එනායෙන් එංගේ විය කලියගේ දින් දූකොල්ලාෂ රාහිබ කම ඉන්කාර කරුම බඩු කීහෙක් ගෙනව මං අමරු කරවිය අද එනාගේ බුලුග මෙදුගා කීස් බහට්ටා දෙෆලියක් කීහාලා දෙෆලි වකි කොල්ලිය එෆෝරස් ගෆානුගේ අරිස් මීහා ගෙනවන එනා බස් එනාගේ දින් දූකොල්ල මං අමරු කරවිය ෆහ එනා එකම ඉන්කාර කරුම එනාගේ බුලුග මෙදුගා බඩු කීස් බහට්ටා දෙෆලියක් කීහාලා දෙෆලි වකි කොල්ලිය දෙන් එෆෝ එසුවාන් කුජ්ජා ගෙනවන එනා බස් එනාගේ දින් දූකොල්ල මං අමරු කරවිය ෆහ එනා එකම ඉන්කාර කරුම රස් ගෆාන අරිහු බේකල කුරබයකා එසුවානා හවාලු කරව මෆ එංගෙවිය මීනා ගෝයාගන් තේබා මිහුන් ගොස් එවනි ෆර්බදෙක් එම්ම උහන් අර එනා අරවාෂ එෆෝ එනාගේ දින් දූකොල්ල මං අංගාෂ ෆහ එනාගේ දින් දූකොන් නුලාෆිනම ෆර්බද මතින් එනා වට්ටා මරාලා ෆයබා මිහුන් එනා ගෝයන්ගස් පර්බදාගෙන් මච්චන් එරිය එහෙඳු එනා මිෆදෙන් දුආ කුරිය අලුගවෙ රස්කලාක් ඉම රස්කලාංග රුහි වඩගන් නවනිනෝ මිබා මිහුන් උනුබාකම මෙලා සලාම කුරබාන්දේ ෆය එහෙඳු එබා මිහුන් නාගෙන් ෆර්බද තෙල්ගෙන් ෆිය අද එබා මිහුන් එම්මෙන් ෆර්බද මතින් වෙට්ටිජ්ජේ අද යසුවානා හිඟාෆා රස්කෆානු ගරිහන් අය ෆය රස්කෆානු එනා යා සුවාලු කරබිය කලියායකු ගාද යමිහුන් කුරි කින් හෙය එනා දෙන් නෙවිය අල්ලාහ් තාලා එබා මිහුන් කිබෑන් අලුගන් සලාම කුරවිය ෆය රස්කෆානු එහෙම් බයකායනා හවාලු කර මොෆ වෙංගෙවිය තෙබා මිහුන් මීනා ගෝයාගෙන් ගොස් බඩු බත්තේ එකම මීනා ලාගෙන් කඬුග මෙද ගෙන්දාෂ ෆහ එනාගේ දින් දූකොන් නුලිනම එනා කණ්ඩන් එල්ලාලාෂ ෆහ එබා මිහුන් රස්කෆානු එංගේ ෆදෙන් එනා ගෝයාගෙන් දිය ෆහ එනා මිෆදෙන් දුආ කුරිය අලුගේ වෙර රස්කලාක් ඉඹ රස්කලාංග රුයි වඩගන් නවනිනම ඉබා මිහුන් නුබාකම මෙලා සලාම කුරබා ෆාන්දේ එහෙන් දෙබා මිහුන් නාගෙන් එබත්තලි බණ්ඩුම් වෙජ්ජේ අද එනා ෆියවා එම්මෙන් අරග වෙජ්ජේ අද එනා එක්ගමන් අය සිංගාෆා රස්කෆානු ගරියන් අත් වෙජ්ජේ ෆහ රස්කෆානු සුවාලු කරබිය කලියායකු ගාදිය මිහුන් කුරි කින් හෙය එනා දෙන්නවිය අල්ලාහ් තාලා එබා මිහුන් කිබෙන් අලුගොන් සලාමි කුරවිය දෙන් රස්කෆානන් එනා දෙන්නවිය අලුගොන් දන්නවා ගොත කන් කුරබාගන් නෝනේ මනික්ෆානක අලුගොන් මරුවෙන් නුලෙවේනේ රස්කෆානු විදාළුවේ ඒ කොන් ගොතෙන් හෙය එනා දෙන්නවිය මනික්ෆානු ගරයතුන් හාම මයදානක එකුරබාෂ අදියෆෝ මිස්තකුන්න ෆෙන්නානේ හෙන් කදුරු රුකෙක්ගේ ගස්කඬුගා අලුගොන් සලීබන් අරුබාෂ දෙන් අලුගොන්ගේ තීර් අලා කොතලුන් තීරෙන් නංගවා දුනි දණ්ඩීගා රූමෆෝ විදාළුවාෂ ජුවානාගේ රස්කලාන් කම්ගාවා අල්ලාහ්ගේ ඉස්මුෆුලුගේ බරකාතුන් එල්ලම
miham vidalum fo algonda dimaden etiru fonubali ashe fahe midenne gotam manikfan kan korba finama algon marubali vidane fahe ena denni gotar raskefanu ga amru fulam mistakun ha maidana ke ekkurabune adi kadur rukeke gaskanduga ena saliban erune den tiru ellami ga zuwana ga tiru wala kotalun tiren naga dunu dandiga ruma fo zuwana ga raskalan kamgawa allah ga ismu fulga barakatun ellame miham buna tiru elliye fahe etiru gos ena ga deluluga demedan nikuriyan herune fahe ena gatun etiru herun tanuga nikuri ga hifattaluma ko ena marwajje fahe mitan dege tibi mistakum bunu ezwana ga raskalange timamen imam vijjeyme fahe raskefanu garihim me khabaru genewne adi dennewne manikfanu ekamaka birufulun ulu bikandaka medu dannawme hamakashorun ekam meduri vejje mistakun ezwana ga deenabade allahun imam vejjewwe fahe endu rashuga magutaka goletewga fumwal gonto konuma raskefanu amru kurabye adi ewol gonto alifan enduma enge adi enge emihegge au deen duukon nulafikom emiheko ewolgondu takan ellalashe fahe baamihun efaden kankuruwe egotuga kuda kujja gowagun huri anhenege dawru ay ehindu ekuda kujjafulu ewolgondan ellala faane kamattaka kambulege biruwetiwe ehindu ena mamma kuda kujjabunye e lobeti mamma ketteri welabwashe hamakashorum mamma tiyehun nabi haggu gotuga kan kashaware وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها معني mang allah ekale gafana rusul lebe anas gafana ge kibayen riwawe gemwe ekale gafana vidal we qabrge kariga ishi de indegen romundi anghene ge gat efarak ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam uras kurabwa wadagate ekamulege rotun deka wadagen hadis kurabwe kambulu allah birwati washe adi kambulu kekkurashe ekambulege dennebe tiba timannaya duraddashe timanna jehifa mi wafad musibat tiba nujhenita ekambulege ekan ei kombe kalik kamen nenge fa ekambulege bunewune e man nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa ekambulege ena bunewunu bahuga macca dereve man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge kolu doshdiye adi etanga hashifara virin taken netumun ena hayran we adi dennebe ಅಳುಗೊಂಡ ತೇಯಿ ಕೊಂಬೆ ಏಕಲೆಕ್ಕ ನೇಗುನಿಯ ಎಬಹಿ ಅಳುಗೊಂಡ ದೆನ್ನೆವನು ಅದಬು ಕೂಡ ಬಸ್ತಕ ಮಾಫ್ ಕುರವಾಶೆ ಫ ಏಕಲೆ ಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯ ಹಮಕಶೋರುಂ ಕೆತ್ತೆರುಮುಗೆ ಸವಾಬ್ ಲಿಬುಂ ಬನಿ ಮುಸೀಬಾತ್ ಮೆದುರಿವಾ ಹಿಂದು ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಂ ಎಕಮ ಕೆತ್ತೆರುಮುಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಎಹನ್ ರಿವಾಯತ್ ಗಾವನಿ ಎಕಮುಲೆಗೆ ದರಿಫುಳಕ್ ಮರುವೆಗೆಂ ಎಕಮಾರೋಂಗಿಂ ಅಂಹೆನೆಗೆ ವಾಹಕೆ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمنين عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة رواه البخاري ما نيمان الله وكله غفان الرسول لبي أبو هريرة غفان كبين رواوي جنبه وكله غفان وداروي هم كشورون قدسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه ما الله وحي كربيه timan raskalangen imam wa mu'min walaku duniyege ahulu weringe tereen lobiwa mihu timan raskalange marugannawa fihindu ena ekama ketteri wejjenama timan raskalange hadratu ga ena attaka sorganun ehen jaza ennuwe وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعث الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد رواه البخاري ما نيمان الله كمنا الرسول بعائشة غفانو كبان رواوي جنبه كمنا بدال ويو تعاون بيام دغا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاري هون تمن كمنا سوار دنوي مه فايكلي غفان تمن كمنا بدال ويو هم كشرون اي الله غارتكم كره كلان اراد كره باي گمچ فنوا عذابك فهي كمكي مؤمن تهون گمچ رحمتك كمغا الله تعالى لبيو فهم مؤمن علق تعاون بلجه كما اينا كتربه اينا وزنغا غام هرجنما adi emiyeka ekamek medurum allah minbar kurwa fawa kame menuwe nujhena kama ena yagin kun ekaman imam wa nama shahidui miheka devwa daruma ena ya nulibi nuda hutte وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة رواه البخاري
maanai men Allah ekalege fana rusul lebe anas ge fanu ge kiban riwawe gemwe ekalege fanu vidal we qudsiya hadith ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabati timen kalege fanu adwe seyme ekalege fanu hadith kurabye hamka shorum men Allah wahi kurabye timen raskalang alaga dalilu ga alikan timen raskalang gendaba findu ena ekama ketter wejnama ege badalu ga timen raskalang ena swaruga devwa hushime وعن عطاء بن أبي رباح قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها متفق عليه ما نيمان الله وكليغ فان الرحمن لبي طبيب كلكم غوا أطاعبن أبو رباح وكبين رواوي جنبي يكليغ فان ودال وي مان الله ودفا كلنا رسول لبي عباس غفان غدر كلون عبدا غفان تمنا ودال وي تبا سورغ وانتوير أنهن کو دكوانتو فاي تمنا دنوي آده ودكواش يكليغ فان ودال وي එවැනි කලු අංහෙනා එකමනාග නමකී සුවයිරා කම එල්මවරින් ලියුවිය මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරියන් අයිස් දෙන්නවිය අලුගොಂಡ වෙට්ටේ බලි ජෙහෙ අදි ඒක සෝබුන් අලුගොಂಡ වෙට්ටේ හිඳු බයිෆාර අලුගොಂಡ අවර කෂ්වේ ෆහේ අලුගොಂಡ මෙදුගා අල්ලාහ් දුවා කොද්දෙබුන් එදම ඉතුරු එකලේග ෆාන් හදීස් කුරබිය කඹුලේගෙ දෙනම එකම කෙත්තරි වාෂ ඒරුන් කඹුලේගෙ සෝරුගෙ ලිබේ හුට්ටේ අදි කඹුලේගෙ දෙනම කඹුලේගෙ ශිෆා දෙබුන් එදි වඩාගෙන් අල්ලාහ් දුවා කොද්දෙබවා හුෂෙම ඒ කඹුලේගෙ දෙන්නවිය අලුගොಂಡ කෙක්කුරානිය දෙන් අනික්කාය කඹුලේගෙ දෙන්නවිය අලුගොಂಡ වෙට්ටේ හිඳු අවර කෂ්වේ වීමා අලුගොಂಡ අවරු කෂ්වාගම් මෙදෙරුන් වෙවේතෝ අල්ලාහ් දුවා කොද්දෙබුන් එදම فهي كليغ فانو كما يدوداغين كما ليغ دعاء كدبي وعن نبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه ما نيمان الله وكليغ فان رسول لبي أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود كبين رواية وي يكليغ فان ودال وي الله نبي بيكلم كر بيكليغ واك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهر من ودال وي دبي منظر مهار وش لولفن كهله ما الله ايم بيكلن صلوات سلام لباشي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي ابامي هم كليغ فان غا كولغا تلا hashkolun lefod oruwaliye adi ekale gafanu munu fulun lefod fossom vidalum gendeviye alugu ver raskalak alugu gamuga mihunna ibaras kalanga afu kurabande eba mihunnan hamanengeniye وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا عم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه ما نيمان الله وكليغ فان الرسل لبي أبو سعيد الخدري يا مان الله وكليغ فان الرسل لبي أبو هريرة غفانا دبيكلون غريهن رواوي جنبي إذا بيكلون بدال ويو ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيو أمي هك وربلي كمدا إمي تدين هدتي كمن هتا مين عند قولين أدي بدو هتا مين كرمتي එකමන් ඒනා කෙත්තර වෙච්චනම අදි එම්මෙ කුඩමිනුන් ගය කට්ටෙන් හෙරුමුන් එකම කෙත්තර වෙනම ඒක සවුම් මෑන් අල්ලාහ් එමිහෙක කුෆාෆතන් නුෆුස්සවානේ මුස්ලිමකුන් වේ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه ما نيمان الله وكليغ فان الرسول لبي عبد الله بن مسعود كبان رواوي جنبي يكليغ فان ودال وي افارك ما النبي صلى الله عليه وسلم غريات من كليغ فان ودا غتيم ايرو كليغ فان وني ورق گدين هم فل ايس فاv
فهتمنا دنوي مي الله رسولا كليغ فانو تيوني ورغدين هم فلو ايسفانون تو حديث كربي آده تمن كليغ فان هم فلو أنني تي بيكلون ترين دي بيكلون هم فلو أنها غديش ابن مسعود غفانو بدالوي تمنا دنوي مي اي كليغ فان ددرم لبداغن نواني تو حديث كربي آده اي එහෙන් එක්කමක එමි එකන් උදගුලේ කුරුමතිවා හිඳු එකමන් ඒනා කෙත්තර වෙජ්ජනම ඒ ගය කට්ටෙන් හෙරුන් නුවත ඒබුර බොඩු කමෙක් කමුගාවී නමස් එමිහෙගේ කුදිෆාෆතවග කෆාරාය කමුගාමන් අල්ලාහ් එකන් ලබ්වා ගහෙග්ගේ හිකි ෆත්ත ෆයබාගන් දාෆදෙන් එමිහෙගේ කුදිෆාෆතකුන් එකලාංගේ ඒනා සබලාමෙ කුරබ්වා හුට්ටේ وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري ماني من الله وكلي غفان الرسول لبي أبو هريرة غفان وكبان رواوي جنبي وكلي غفان ودالبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي من الله وميهكن هيغن إراد كربا فميهك مصيبة مدور كربا هوت ನೋಟ್ ಎಮಿಹಕಂ ಎಕಿಕಾಲೆ ಹಿತಾಮತಕ ಮುಸೀಬಾತ ಕುರಿಮತುಮಕಿ ಎಕಮಾ ಕಂಬುಡುವೆ ಮಾಯೂಸ್ವಾಂವಿ ಕಮೆನ್ನೂನೆ ಎಹನಿ ಏಯಿ ಎಮಿಹಕು ದಕ ಅಲ್ಲಾಹು ರುಸ್ವಾವಡಿಗೆ ಮುಮಗ ಅಲಾಮಾತಿಕೆ ಎಫದ ಕಂಕಮಂ ಎಮಿಹಕು ರುಹಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಿಂವರ್ ಫುಳ ತಸ್ಲೀಮುಕು ಕೆತ್ತಿರು ಉಮಕಿ ದುನಿಯೆಗಾ ಆಖಿರತುಗಾ ಏನಾಗ ದರಜ ಮತಿವಿರುವೆಗನ್ ದಾನಿ ಕಮಕೆ ಹಗೀಗತುಗಾ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಿದ ಮುಸೀಬಾತಕ ದತಿ ಉಂದಗೂತ ಕುರಿಮತು ವಡಾಗತಿ ಎಬಯ ಕುದಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಮ್ಮೆ ಲೋಬಿ ವಡಿಗೆಂವಾ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನಶೆ ವೀರು ಮುಸ್ಲಿಮಕ ದುನಿಯೆಗಾ ಮೆದುರು ಕುರವ್ವಾ ಮುಸೀಬಾತಕ ಹಿತಾಮತಕಿ ಏಕಂಕಮಂ ಏನಾ ಕೆತ್ತಿರು ವೆಜ್ಜನಮ ಏನಾಟಕ ಮೆದುರು ಕುರವಿ ಬೊಡುವೆಗಂವಾ ಹೆವಕಮ ಕಮುಗಾ ನೂನಿ ಏಕನ್ ನುವಾ ಹುಟ್ಟೆ ಮುತರಜಿಮ್ وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه ما نيمان الله وكلي غفان الرسول لبي أنس غفان وكبان رواوي جنبي وكلي غفان ودالوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي أميهك كرمتوي undagulaka hure evves miheku maruman nede hushkame fahe kom mehen ekamang ede mihaves mifadem buna hushkame aluge veri raskalak miala duniyega hurmaki miala attaka hewkame kamga wa hindaku miala diru duniyega lehattawa faandev adi miala maru umaki miala attaka rangal gok kamga wa hindu miala maru gannawa faandev وعن أبي عبد الله خباب بن الأرة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على عنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري معني ما الله وكلي غفان رسول لبي أبو عبد الله خباب بن الأرة كبان رواوي جنبه يكلي غفان ودالوي ಮಕ್ಕಾಗ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗ ಉಂದಗೂತಂ ಇಂತಿಹಾದ್ ದಿಯಮುನ್ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅರಹುಗಾ ಶಕ್ವಾ ದನ್ನೆವೆ ಎವಗು ತೆಕಲೆಗ ಫಾನು ಇನ್ನವಿ ರಿದಾ ಕೊಳ ತಿರುಕುರಬಾಗೆನ್ ಕಾಬತುಲ್ಲಾಹಿ ಗಫುಲ್ಗೆ ಹಿಯಲುಗೆ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ದನ್ನೆವೆ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ನಸ್ರು ದೆಬ್ಬುಮ ಕಲೆಗ ಫಾನು ಎದವಡ ನುಗನ್ನವನ್ ತೋಯೆ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಟಕ ಕಲೆಗ ಫಾನು ದುಆ ಕುನ್ ನುದೆಬ್ಬಾನು ತೋಯೆ ಫಹ ಕಲೆಗ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರಬಿಯ ತೆಬಾ ಮಿಹುಂ ಕುರಿಗ ಉಮ್ಮತ್ತುಗ ಮಿಹುಂ ಕುರ ಇಮಾಮ್ ವಿ ನಿಕಮತ್ ಮಿಹುನ್ನ ಅನಿಯಾದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಹಿಫಾ ಹಯ್ಯರುಕೋ ಬಿಮ್ಮತಿಗ ಫುಂಕೊ ಬಳುಕೊನೆ ಎವಳು ತೆರೆಗ ಏನಾ ಬೆಹಟ್ಮಫೋ ಬೊಡು ಕೀಹುಂ ಏನಾಗ ಬೊಲು ಮೆದುಂ ಕೀಹಾಲ ದೆಫಳಿ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಅದಿ ಅನಿಬ್ಬೆಗೆ ಬೊಲ ಗಾಗ ಎತ ಮಿತಾಗ ದಗಂಡು ಫುನಲುಂ ಫುನಾ ಅಳುವ ಏನಾಗ ಗಾಗ ಕಟ್ಟ ಮಸ್ತ ಬಗಿ ಕುರವೆ ನಮವಿಸೈ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ದೀನುಂ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಫಿರುಕಾಗನವೇನೆ ಕಮೆ ಕಮುಗಾನುವೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಗಂದೆವ್ವಾ ವಿದಾಳುವೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಿದೀಂ ಫುರಿಯಂ ಕುರವ್ವಾ ಮೀಸ್ತುಂಗ ಮೆದುಗಾ ಮಿದೀಂ ಫತರು ಬವಾ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಏಯ್ ಮೀಹಕು ಯಮನು ಕರಾಗ ಸನ್ನಾಯಿಂ ಹದರ್ ಮೌತಂ ಎಕನಿ ದತುರು ಕೊಫ್ಫಾ ದಾಹಿಂದು ಅಲ್ಲಾಹು ನೂಂ ಎಹೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ವರಾತಕ ಬಿರೆನ್ ನೆತಿ ಅಮಾನ್ ಕಮಾಯಕು ದಿಯುಮದ್ ದಾಂದೆನೆ ಅದಿ ಏನಾಗ ಬಕರಿತ ಮಿನಿಕಾ ಕುತ್ತಾ ಗೆಂಗುಸ್ವಾನ ಕಮಟ್ಟಕಾವೆಸ್ ಬಿರೆನ್ ನೋನ್ನ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ ತೇಬಾ ಮೀಹುಂ ಹಿಂ ಅವಸ್ವನಿಯವೆ ವಫೀ ರಿವಾಯತಿಂ ವಹುವ ಮುತವಸ್ಸಿದುಂ ಬುರುದತಂ ವಗದು ಲಗೀನಾ ಮಿನಲ್ ಮುಶ್ರಿಕೀನ ಶಿದ್ದತಂ ಅದಿ ಬುಖಾರಿ ಗೆಹೆನ್ ರಿವಾಯತಿಗ್ಗಾವನಿ ಇತರು ಎಕಲಿಯಗ ಫಾನು ಇನ್ನವಿ ರಿದಾ ಕೊಳ ತಿರುಕುರಬಾಗನ್ ಕಮಶಾ
තිමන් මෙන්න මුෂ්රිකුන්ගේ උදගූතක බොඩුවගෙන් එහෙන් දෙන්නවී කමෂ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرى بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه ಮಾನೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ ರುಸುನ್ ಲಿಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಮಸೂದ್ ಗೆ ಕಿಬಾನ್ ರಿವಾವಿಗಿಂ ವೆ ಎಕಲೇಗ ಫಾನ್ ವಿದಾಳು ವೆ ಹುನೈನ್ ಹಂಗ್ರಾಮಾಗ ದೋಹುಗ ಅನಿಮಾ ಮುದವ ಬೆಸ್ಸಮುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯ ಮಿಹುನ್ನಂ ಅನೆ ಬಯ ಕಬುರ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವ್ವಿಯ ಫಹ ಅಲ್ ಅಕ್ರಾ ಇಬ್ನು ಹಾಬಿಸಕ್ ಸತೇಕ ಜಮಲು ದೆವ್ವಿಯ ಅದಿ ಹಮ ಎಹಾವರ ಉಯೈನತು ಇಬ್ನು ಹಿಸ್ನಾ ಬೆಸ್ ದೆವ್ವಿಯ ಅದಿ ಅರಬಿಂಗೆ ಬೊಡುಂ ಕುರ ಎತಕೆ ಮಿಹುನ್ನ ದೆವ್ವಿಯ ಎದೋ ಅನಿಮಾ ಮುದವ ಬೆಸ್ಸಮುಗ ಎಮಿಸ್ ಮಿಹುನ್ನಂ ಎಹೆಂ ಮಿಹುನ್ನ ಬುರ ಇತುರ ದೆವ್ವಿಯ ಮಿಕಮಾ ಹಿಂಗಮ ನುಚೈಗ ಮಿಯಕ ಬುನ್ಯ ಹಮಕಶೋರುಂ ಮಿ ಬೆಸ್ಸಮಕಿ ಇನ್ಸಾಫುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವಿಗೆಂ ವಾ ಬೆಸ್ಸಮಕೆ ಅದಿ ಏಯ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ವಜ್ಹು ಬುಳಟ್ಟಕ ಕುರನು ಕಮ ಬೆಸ್ನೂನೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಮಸೂದ್ ಗಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ತಿಮನ್ನಾ ಬುನೀಮೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ದವ್ವಾ ವಿದಾಳುವೆ ತಿಮಂತಿ ಯವಾಹಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗರ್ಹುಗಾ ದನ್ನವಾ ಹುಶೀಮೆ ಫಹಿ ತಿಮನ್ನಾ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಗರಿಹ ವಡಾಗೆಂ ಎಮಿಹ ಕೊಬುನಿ ವಾಹಕ ದನ್ನೆವಿಮೆ ಯವಾಹಕ ಅಡುಫುಳು ಇವಡಾಗತುಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ಮೂನು ಫುಳು ಕುಲಕೊಳು ಬದಲ್ ವೆಗೆಂ ದಿಯೆ ಮೂನು ಫುಳು ರವ್ವೆಗೆಂ ದಿಯೆ ಎಫಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗ ರಸೂಲಾ ಇನ್ಸಾಫುಂ ಕಮೆನ್ ನುಕುರವ್ವಾನಮ ದೆಂ ಇನ್ಸಾಫುಂ ಕಂಕುರಾನಿ ಫಹಿಕಾ ಕೊಯ್ಯ ಎಫಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೂಸಾ ಗಫಾನ ರಹಮಲ್ ಲವ್ವಾಶಿಯ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಮಿಯಬುರ ಅದಿಮಾಬಡ ದೊತ್ತುರಾ ಕುರವನ ಎಕಮಗ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ಕೆತ್ರೆ ವಡಾಗತೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನು ಮಸೂದ್ ವಿದಾಳುವೆ ತಿಮನ್ನಾ ಅಮಿಲ್ಲಫುಳು ನಫ್ಸ ವಿದಾಳುವೆಮ ಶಕ್ ಎನ್ನತೆ ಕಂ ಒಯ್ ಗೊತಕಿ ಏಯ್ಯ ಎಹನಸ್ ಮೀಗ ಫಹಂ ಮೀಹುನ್ ದಕ್ಕಾ ಮಿಬಾವತ್ಗೆ ವಾಹಕೆ ತಿಮನ್ನಾ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಗರಿಹಕು ನುದನ್ನವಾ ಹುಶೀಮ ಎಬಹಿ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನಾ ಜಾಹಿಲುನ್ ದಕ್ಕಾ ಮಿಫದ ನೆಗ್ಗಾನಿ ವಾಹಕೆಂ ಇತುರು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ದೆರಫುಳು ವಾನೆಗೊ ಮೆದಿರು ಉಮಟ್ಟಕ ಎಫದ ವಾಹಕ ದನ್ನವಾ ಮಿಹು ಕಮಗಾ ತಿಮನ್ನಾನು ವಾ ಹುಶೀಮ ನೋಟ್ ಹುನೈನ್ ಹಂಗ್ರಾಮಾಗ ದೋ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ವರಗ್ಗಿನ ಮುದಾ ಅನಿಮಾ ಗೊತ್ತುಗಾಲಿಬುನ ಏಗತರೆನ್ ಸವ್ವಿಸಾಸ್ ಜಮಲಾಯ್ ಸಾಳಿಸಾಸ್ ಬಕರ್ ಹಿಮನೆವ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅನಿಮಾ ಮುದಾ ಬೆಸ್ಸೆ ಗೊತ್ತಾಮದು ಹಿಂಗಮ ನುಜೆಹಿಗೆನ್ ಎವಾಕ ದೆಕ್ಕಿ ಮುನಾಫಿಕುನ್ ಕುರ ಬಯ ಮುನಾಫಿಕುನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಿಸ್ಬೆಕ್ಕುನ್ ಎಫದ ನೇಗ್ಗಾನಿ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿಕಮ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗಾ ಐಸ್ಪಾಯವಾ ಮಿಹಕಿ ಮುತೈಬ್ ಇಬ್ನು ಕುಶೈರ್ ನಮಕ ಕಿವನು ಮಿಹಕೆ ಏ ಮದೀನಾಗ ಮುನಾಫಿಕುನ್ಗೆ ತೆರೆಂವಾ ಮಿಹಕೆ ಅಶ್ಶೇ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಸ್ವಾಬೂನಿಗೆ ಶರಹಾಯಿನ್ ಸಫಾತಿರಿ ಶಶಕುನ್ ನಗಾಫ مترجم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي وقال حديث حسن معنی مانگ الله وکلیگفان رسول لبانس گفانونگه کبان رواویگم ویو یکلیگفان وداಳುವಿಯೋ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯೋ ಮಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಕಲಾಂಗ್ ಅಳಕಂಗ್ ಏನಾಗ ಅಮಲತೋಗ ರಂಗಳು ಕಮಾಹುರ ಹೇಗಂಗ್ ಇರಾದು ಕುರವ್ವಾ ಹಿಂದು ಏನಾ ಕೊಫಾವಾ ಫಾಫತೋಗ ಉಕೂಬಾ ದುನಿಯೇಗ ಎಮೀಹಕಲ್ ಲಿಬೇನೆಗೊ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವೇವ್ ಎಬಹಿ ಎಮೀಹಕಂ ಮುಸೀಬಾತಕ ಉಂದಗೂತಂ ಮೆದುರು ಕುರವ್ವಾ ಏಗ ಸೋಬುಂ ಏನಾ ಎಕಂ ಕಮ ಕೆತ್ತರಿ ವೆಜ್ಜನಮ ಏನಾಗ ಫಾಫತೋಗ ಕಫಾರ ಎಕ್ಕಮುಗ ಎಕಂಕನ್ ಲವ್ವೇವ್ ಅದಿ ಮಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಕಲಾಂಗ್ ಅಳಕ ಏನಾಗ ಅಮಲತೋಗ ನುಬಾ ಕಮಾಹುರ ನುಬಾಗುಂ ಇರಾದು ಕುರವ್ವಾ ಹಿಂದು ಏನಾ ಕೊಫಾವಾ ಫಾಫತೋಗ ಉಕೂಬಾ ದುನಿಯೆಗಾ ಏನಾ ನುಲಿಬಿ ಫಸ್ ಕುರವ್ವೆ ಏಯ್ ಕಿಯಾಮತ್ ದೋಹುಂ ಎಕಂಕಮುಗ ಉಕೂಬಾಂಗ್ ಏನಾ ಫುರಿಹಮ್ ಕುರಬು ಮಟ್ಟಕೆ ಅದಿಯುಸ್ಮಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವೆ ಹಮ ಕಶೋರು ಮುಸೀಬಾತ್ ಬೊಡುವಿ ವರಕ ಏಕ್ ಕೆತ್ತರುಮುನ್ ಲಿಬೆ ಸವಾಬಾಯ ಧರ್ಮ ಬೊಡುವಾ ಹುಟ್ಟೆ ಅದಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಯಕುಮಿ ಹುಂದಕಿ ಲೋಬೆ ಒಡಿಗೆಂ ವಾಹಿಂದು ಎಬಯಕಂ ಮುಸೀಬಾತ್ ಕುರಿಮತ್ ಕುರವ್ವೆ ಫಹೆ ಎಬಯಕು ಎಕಮ ಕೆತ್ತರಿವೆ ರುಹಿಜ್ಜನಮ ಎಬಯಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರುಸ್ಸವಾ ಹುಟ್ಟೆ ಅದಿ ಎಕಮ ಎಬಯಕು ಕೆತ್ತರಿನುವ ನುರುಹುಂ ವೆಜ್ಜನಮ ಎಬಯಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರುಹಿವಡಿಗೆನ್ ನುವಾ ಹುಟ್ಟೆ
وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي وهو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تؤتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضعها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. maanai mang Allah ekaliga faana rusun lebe anas gefaanu ge kibain riwawe gemwe ekaliga faanu vidalwe timange dombappa mang Allah ekaliga faana rusun lebe Abu Talha ge darikale ko alas kam fuleg gawiye fahi Abu Talha bera wadagam waniko edarikalun avharwiye fahi Abu Talha berun ge wadagam essewiye timange dariful ge halu kinen heyye anas gefaanu vidalwe timange wes mamma adi ekoy fuluge wes mamma Sulaim dennewiye ඒනාවනී කුරියපුර හේ හාලුගේ මිහෙම් විදාලුම ෆෝ රේගඬුගේ ෆරික් කොළු එකලේග ෆානු ගරිහක් ගෙනස්තෙවිය ෆයි එකලේග ෆානු ෆරික් කුළුවානි වඩාගතුම ෆෝ එකමනා එද්දානු කුරෙවිය එකමුන් අවදේ වඩාගතුම එකමනා දෙන්නෙවිය දරිෆුළු වලු ලැබ්වන් උළුවාෂය ෆයි ෆතිස්සුමුන් අබූ තල්හා වඩාගෙන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරිහුගා එකන් හිගාදිය ගොතු ගවාහක දෙන්නෙවිය එහෙන් එකලේග ෆානු හදීස් කුරෙවිය රේගාතිය දෙකමලුන් එද්දාන් කුරෙවියමු තෝ එකලේග ෆානු දෙන්නෙවිය ආදේහ ෆයි ඉතුරු එකලේග ෆානු එදකම දුන්න හේදුආ කුරවා හදීස් කුරවිය අලුගෙ රස්කලාක් එදකම දුන්න ඉබරස් කලාංග බරකා ලබ්වාන්දේ ෆහේ කමනා ආලාස් වින්නවා ෆිරිහම් බේෆල කුරක්කාවිය අනස් ගෆානු විදාළුවිය ෆහේ අබූ තල්හා තිමන්නා විදාළුවිය එකොයි ඒනා උරාලයාගේ මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරිහක් ගෙන්දාෂය අදි ඒනායා එකුගා කදුරු කොළෙව්වෙස් ෆොනුවිය අනස් ගෆානු විදාළුවිය තිමන්නා කුක්කෝ ගෝයාගෙන් ඉතුරු එකලේ ගෆානු ගරිහක් දියුමුන් හදීස් කුරවිය ඒනායා කෙව්වෙස් එච්ච වේහෙය තිමන්නා දින්නෙවිම ආදේහ ಕುಡ ಕದುರು ಕೊಳೆ ಬಹುಟ್ಟೆ ಫಹಿಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕದುರು ಕೊಳು ನಂಗವ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಂಗ ಅಂಗ ಫುಳ ಲವ್ವ ಎಹಪ್ಪವ ಹಿಮು ಕುರೆ ಬುಮಫೌ ಎಕಲೇಗ ಫಾನುಂಗ ಅಂಗ ಫುಳುಂಗ ಏತಿಕೊಳು ನೆರುವ ಎಕೋಯ ಫುಳುಗ ಅಂಗ ಎಲ್ಲೆವ್ವಿಯ ಅದಿ ಏನ್ ಎಕೋಯ ಫುಳುಗ ತಹ್ನೀಕ್ ಕುರೆವ್ವಿಯ ಅದಿ ಏನಾಯನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿಯ ವಿದಾಳುವೆ ನಂದೆವ್ವಿಯ ವಫಿ ರಿವಾಯತಿನ್ ಲಿಲ್ ಬುಖಾರಿ قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود. أدي بخاري جهن رواية جاوي مي حديث راوي كم جاوا سفيان ابن عيان vidalwiy أنصارم كور بيكلك إبهي عباية بن رفاعة vidalwiy මිබුණුන අබ්දුල්ලාහ්ගේ බේෆුලුන් කුර නුව ෆ්‍රීහෙම් බේෆුලුන් තිමන්නා දෙකලෙවීම එයින් කෙම්ම බේෆුලකී කිරිත් කුර්ආන් හිප්පුලුන් දෙන වඩා ගන්නවා ඉල්මුරියක වෆී රිවායතින් ලිමුස්ලිමින් මාතබුන ලියබී තල්හත මින් උම්මි සුලයිමින් فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدث فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فأوقع بها فلما أرات أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أغاروا غاريتهم أهل بيت فطلبوا غاريتهم ألهم أم يمنعوهم؟ قال لا. فقالت فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا طلتخت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما. قال فحملت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاص فاختبس عليها أبو طلحة
وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو بي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. أدي مسلم جهن رواية جاوي أنس غفان وداعوي ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಬಂಡುಫುಳುಂ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾ ಲಿಬಡಾಗಂ ಫಾವಾ ಫಿರಿಹಿಂ ಬೇಫುಳುಕ ಅವಹಾರವಿಯೋ ಫಹ ಎಕಮನಾ ಎಬಹಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಎಕಮನಾಗ ದರಿಕಲುಂ ಅವಹಾರವಿಕಂ ಇಫಾವೆ ಎಕಮನಾಗ ಗಾ ಮಿಹುನ್ನ ವಿದಾಳುವಿಯೋ ತೇಬಾ ಮಿಹುಂ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾ ಏನಾಗ ದರಿಕಲುಂ ಅವಹಾರವಿಕಂ ನುವಂಗಾಶ ಎವಾಹಕ ಎಕಲಿಗಫಾನ ದನ್ನವಾನಿ ತಿಮನ್ನಾವ ಫಹ ಎಕಲಿಗಫಾನು ಗೆ ಬಡಾಗತುಂ ಎಕಮನಾ ರೇಗಂಡುಗ ಫರಿಕೊಳು ಎಕಲಿಗಫಾನ ಅರಿಹ ಗೆನಸ್ ದೆವ್ವಿಯೋ ಎಕಲಿಗಫಾನು ಫರಿಕೊಳುಬಾ ಫೆಂಫುದು ಹಿಪ್ಪವಾ ನಿಮಿ ವಡಾಗಂ ಇರ ಎಕಮನಾ ಹುನ್ನವಿ ಫಿರಿಕಲು ನಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಜೀನತ್ರೆ ವಡಾಗನ್ನವೆ ಎಯಿ ಏಗ ಕುರಿಗಾವೆ ಎಕಮನಾ ಜೀನತ್ರೆ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಫದೆನ್ನವೆ ಫಹ ಎಕಲಿಗಫಾನು ಎಕಮನಾಯ ಎದ್ದಾನು ಕುರವಿಯೋ ಫಹ ಎಕಮನಾಯ ಎಕಲಿಗಫಾನು ಹಿಪ್ಪುಳು ಹಮಜೆ ವಡಾಗಂ ಎಕಮನಾಗ ಕಿಬಾಂ ಫುರಿಹಮ ಲಜ್ಜತು ಲಿ ವಡಾಗಂ ಫಿಕಂ ಕಶೋರ ವಡಾಗತುಮುಂ ಎಕಮನಾ ದಿನ್ನವೆ ಎ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾವೆ ವಿದಾಳು ಬಲ್ಲೆವಾಶ ಬಯಕು ಮಿಹುಂ ಎಬಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಎಚ್ಚಂ ಅಮಾನಾತಿಗೆ ಗುತುಗಾ ಬಲೆಹಟ್ಟಾ ದಿನುಮ ಗೇಗ್ಗೆ ಅಹುಲು ವೆರಿನಾ ಹವಾಲು ಕೊಫ್ಫಾ ವನಿಕೋ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಐ ಸೆಗೆಗೆ ಅಹುಲು ವೆರಿಂಗೆ ಗಾತು ಎಬಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಅಮಾನಾಯಂ ಅಂಬುರಾ ದಿನುಮ ಇದಫಿನಮ ಎಬಾ ಮಿಹುನ್ನ ಯಮಾನ ರದ್ದು ನುಕೋ ಎಗೆಗೆ ಅಹುಲು ವೆರಿನ ಫರುಜೆಹೆಂ ಒನ್ನಾನೆತೋ ಎಕಲಿಗಫಾನು ವಿದಾಳುವೆ ನೂನೆಕೆ ಎಬಹಿ ರದ್ದು ನುಕೋ ಫರಕು ನುಜೆಹೇನೆ ಎಕಮನಾದನ್ನೆ ಕಲಿಗಫಾನು ಕೆತ್ತರೆ ವಡಾಗನ್ ನವಾಶ ಕಲಿಗಫಾನುಗೆ ದರಿಕಲುಂ ಅವಹಾರವಿಜ್ಜೆ ಅನಸ್ ಗಫಾನು ವಿದಾಳುವೆ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾ ಕೋಫಾ ಇಸ್ ಕುರವ್ವೆ ಅದು ವಿದಾಳುವೆ ತಿಮನ್ನಾ ಜಿಮಾವು ತಿಮನ್ನಾಗ ಹಶಗನು ನಜಿಸ್ ವಂದೆಂ ಕಮನಾ ಎವಾಹಕ ವಿದಾಳುನು ಸಿರ್ರು ಕುರವ್ವಿ ಕೀವೆತೋ ದೆನ್ ತಿಮಂಗ ದರಿಫುಳುಗ ವಾಹಕ ವಿದಾಳುವಾಂ ವಿ ಮಿಹಾರುತೋ ಫಹ ಎಕಲಿಗಫಾನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗರಿಹಾ ವಡಾಗೆಂ ಎಕಂ ಹಿಂಗಾದಿಯಗೋ ಎಕಲಿಗಫಾನ ದೆನ್ನವಿಯೋ ಫಹ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿಯೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಿಯದಕಮಲುಂಗೆ ರೇಗಂಡುಗ ಎಬಹಿ ರೇಗಾ ತಿಯದಕಮಲುಂ ಎದ್ದಾಂ ಕುರಬುಮುಗ ಬರಕಾಲ್ ಲವ್ವಾಶಿಯೋ ಅನಸ್ ಗಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ಫಹ ಎಕಮನಾ ಆಲಾಸ್ ವಿನ್ನವಿಯೋ ಅನಸ್ ಗಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದತುರಕು ನುಕುಮ ವಡಾಗತೆ ಎಕಮನಾವಿಸ್ ಎಕಮನಾಗ ಫಿರ್ಕಲುಂ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾಯಾಯಕು ಇತುರು ಎಕಲಿಗಫಾನು ಗರ್ಹುಗಾ ನುಕುಮ ವಡಾಗತೆ ಫಹ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದತುರಕುಂ ಎಂಬುರಿ ಮದೀನಾ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಹಿಂದು ರೇಗಂಡಿಗ್ಗಾ ರಶ ವಡಾಯನ್ ನುಗನ್ನವೆ ಫಹ ಎಕಲಿಗಫಾನು ಮದೀನಾಯ ಕಾರ್ಯ ವಡಾಗೆಂ ಹಿಂದು ಎಕಮನಾಗ ಬಂಡುಫುಳುಗಾ ರಿಸ್ಸವಾಂ ಫಿಟ್ಟಿಯೋ ಎಕಮಾಹುರ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾ ಎಕಮನಾಗ ಅರಿಹುಗಾ ಮಡು ಕುರಬಾಂಜೆ ವಡಾಗತೆವ್ ಅದಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಲಸ್ನು ಕುರಬಾ ವಡಾಗತಿಯೆವ್ ಅನಸ್ ಗಫಾನು ವಿದಾಳುವೆವ್ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾ ವಿದಾಳುವೆವ್ ಅಳುಗೆ ವಿರ್ರಸ್ ಕಲಾಕ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದತುರಕು ವಡಾಗನ್ನವಾರು ಎಕಲಿಗಫಾನು ಗರಿಹುಗಾ ದಿವಮಶಾಯ್ ಎಕಲಿಗಫಾನು ಎಂಬುರು ವಡಾಗನ್ನವಾರು ಎಕಲಿಗಫಾನು ಗರಿಹುಗಾ ಎಂಬುರು ಯೌಮಂ ಅಳಾಲೋಬು ಕುರಾಮ್ ಇವರು ಇಬರಸ್ ಕಲಾಂಗ ದಿನೋಡು ಗನ್ನವಾನುವೆವ್ ನಮವಿಸ್ ಮಿಫಾರು ಮಿಯಳಾ ಮಿವನಿ ಎಬರಕಾತ್ ತಿರಿಕಮ ಮಹ್ರೂಮ್ ಫೆವ್ ಮಿವಾಹ ಕಸ್ವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದಾಳುವೆವ್ ಎ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾವ್ ಕುರಿಂ ಅಳುಗೊಂಡುಗ ಬಂಡುಗಾ ರಿಸ್ಸಿ ವರಕಂ ಮಿಹಾರಕು ನುರಿಸ್ಸವೆವ್ ವೀಮಾ ಕಲಿಗಫಾನ್ ವಡಾಗನ್ನವಾಶೆವ್ ಅನಸ್ ಗಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆವ್ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಎಮ್ಮೆನ್ ದತುರು ಫಶಾಗಂ ಫೀಮೆವ್ ಅದಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಬದ್ದಲುಕು ಎಕಲಿಗಫಾನು ಗರಿಹುಗಾ ಎಂದ ಕಮಲುಂ ಬೆಸ್ ಮದೀನಾ ವಡಾಗೆಂ ಹಿಂದು ಎಕಮನಾಗ ಬಂಡುಫುಳುಗಾ ರಿಸ್ಸಾಂ ಫಡಾಫಿಯವ್ ಅದಿ ಎಕಮನಾ ಫಿರಿಹಿಂ ಬೇಫುಳಕಾಗನ್ ರಕ್ಕಾವಿಯವ್ ಫಹ ತಿಮನ್ನಾಯ ತಿಮಂಗ ಮಮ್ಮಾ ವಿದಾಳುವೆವ್ ದರಿಫುಳಾ ಅನಸ್ಸೆವೆ ದರಿಫುಳು ಕೊಕ್ಕೋಗುವಾಗನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗರಿಹಾ ದೇವಮುಗ ಕುರಿಗಾ ಎಕೋಯಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಯಗು ಕಿರ್ದೀಗನ್ ನುವಾನೆವ್ ಅನಸ್ ಗಫಾನು ವಿದಾಳುವೆವ್ ಫಹ ಫತಿಸುಮುನ್ ತಿಮನ್ನಾಯ ಕುಜ್ಜಾಫುಳು ಉರಾಲ್ಯಾಗನ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗರಿಹಾ ಹಿಂಗಜ್ಜೆಯೆಮೆ ದೆನ್ ಕುರಿ ಹದೀಸ್ ಗಾವೆಸ್ ಬಯಾನ್ ವಿಫಾವಾ ಫದೆನ್ ಎಹೆಂ ವಾಗತ ಹದೀಸ್ ನಿಮೆನ್ ದೆನ್ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ನೋಟ್ ಮಿ ಹದೀಸಕಿ ಬಾಜ್ಜವೆರಿ ಜವಾಜಿ ಹಯಾತಕ ಬೆಹೆ ಗೊತುನ್ನ ಎನುಂ ವೆ ಸೆತಕ್ ಕಮೆ ಗಿರ್ಷಾದ್ ಲಿಬಿದೆ ಹದೀಸಕೆ ಮಿಗೊತುಂ ವಿಷ್ಣುಂತರಿ ಕೆತ್ತರಿ ವಫಾತರಿ ಅಂಬೆಗ್ಗೆ ಕಿಬಾಗಾ ಹುರುನ್ ಲಾಜಿಮ್ ಸಿಫತ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗಾ ಹಾಮ ಫಾವೆ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾಗೆ ತರಿಕಲುಂ ಅವಹಾರಮುಗೆ ಹಿತಾಮರಿ ವಗುತುಗಾ ಎಬುಡು ಹಿತಾಮೆ ಕೆತ್ತರಿ ವಡಾಗೆಂ ಎಕಮನಾಗೆ ಲೊಬಿತ್ ಫಿರ್ಕಲುಂಗೆ ಹಿತಾಮ ಲುಯಿಕೊದ್ ದೆವ್ವಾ ಫಿರಿಕಲುಂಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳು ಹಮಜಸ್ವಾಯ ದೆವು ಮಟ್ಟಕ
ಸುಲೇಮ್ ಗೆಂಗುಳು ವಿಷ್ಣುಂತರಿ ಕಮಕಿ ಫಾಹಂ ಕೊಲ್ಲಿವೆ ಫದ ಕಮಿಕೆ ಅವಹಾರವಿ ದರಿಕದುನ್ನಕಿ ಖುದ್ ಎಕಮನಾಗ ಬಂಡಫುಳುಂ ಉಫಂ ವಿಫಾವಾ ಬೇಫುಳು ಕಮ್ಗ ಉಮಾ ಎಕುಸ್ ಎಕಮನಾ ದಿಕ್ಕಿವಿ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಕಿ ಎಕಮುಗ ದೆವನೆ ನುವಾಫದ ಲಾಮಸೀಲು ಮಿಸಾಲಿಕೆ ಎಕಮನಾಗ ಮಿಯಾಮುಲ್ ಫುಳಕಿ ಫಿರ್ ಮೀಹಾಗ ಹಿಂಗಮ ಜಸ್ಸಾದುನಮಕಿ ಅಬಿ ಮೀಹಾಗ ಎಮ್ಮ ಮುಹಿಮ್ ವಾಜಿಬುಕಂ ಕಶೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಕಮಕೆ ಗೇತರೆಗ ಫಿರ್ ಮೀಹಾಟ್ಟಕ ಅಬಿ ಮೀಹಾ ಜೀನತ್ರಿವೆ ಚಾಲು ಕುರ್ಮಕಿ ಎದವಿಗೆಂವಾ ಅದಿ ಕೀತ್ತೊಯ್ ಏಯಿ ಅಬಿ ಮೀಹಾ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಚಿಹೇನ ಕಮೆಮ್ಮೆ ಮಿ ಹದೀಸುನ್ ಸಾಬಿತುವೆ ಕುಜ್ಜ ಕುಫಮುಂ ಏನಾ ತಹ್ನೀಕ್ ಕುರ್ಮಕಿ ಸುನ್ನತಿಕ್ಕಂ ವಿಸ್ ಮಿ ಹದೀಸುನ್ ಸಾಬಿತುವೆ ಮೆದುರಿವಾ ಮುಸೀಬಾತ್ ತಕಾಯ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ತಗ ಕೆತ್ತಿರುಮಕಿ ಮಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವೆಕಮುಗೆ ಹೇವ ಬದಲು ಮಿದುನಿಯೇಗಾ ವಿಸ್ ದೆವ್ವಾನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಮಿ ಹದೀಸುನ್ ಸಾಬಿತುವೆ ಮಿಗತುಂ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾ ಯಾಯ್ ಸುಲೈಮಾ ದೆಕಮಲುಂಗೆ ದರಿಕಲುಂ ಅವಹಾರ ಉಮಫೋ ದೆಕಮಲುನ ಮಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ದೆವ್ವಿ ದರಿಕಲುಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಿ ವಡಾಗಂ ಬೇಫುಳುಂ ಗತರೆನ್ ನುವ ಬೇಫುಳು ನಕಿ ಕೀರ್ತ್ ಗುರುವಾಂ ಹಿಪ್ಪುಳುಂ ದೆನ ವಡಾಗಂ ನವಾ ಇಲ್ಮ್ ವೆರಿಂ ಕಮುಗಾ ಲಿವ್ವಿ ಕಮಿ ಎದೆ ಕಮಲುಂಗೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗೆ ಹೇವ ಬದಲು ನುಂ ಎಹೆಂ ಕಮೆನ್ ನೂನೆ ಅದಿ ಮಿನುಂ ವೆಸ್ ಎತೆಕ್ ಕಮೆ ಮಿ ಹದೀಸುನ್ ಸಾಬಿತುವೆ ಬೈನ್ ಇತುರು ಮೌಲೂಮಾತಕ ಹಾಫಿಜ್ ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಯೂಸುಫ್ಗೆ ತರ್ಜಮಾ ಅಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿಂ ಒಬ್ಲಿಕ್ ಎಕಕುನ್ ನಗಾಫಾ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗ ಐಸ್ವಾವಾ ಕಂಕಮ ಗತರೆನ್ ಅಬೂ ತಲ್ಹಾಗ ದರಿಕಲುಂ ತಹ್ನೀಕ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತುಂ ಎತುಪ್ಪುಳು ದರಿಕದುನ್ನಾಯಗೆನ್ ಅನಸ್ ಗಫಾನು ಗೆಂದೆ ಕದುರುಕೊಳು ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಂಗವಾ ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಂಗ ಅಂಗಫುಳ ಲವ್ವಾ ಎಹಪ್ಪವಾ ಹಿಮುಂ ಕುರು ಮಫೋ ಎಕಲೆ ಗಫಾನು ಅಂಗಫುಳುಂ ಏತಿಕೊಳು ನಿರ್ವಾ ಎಕೋಯ್ಫುಳುಗ ಅಂಗೆ ಲವ್ವಾ ಅದಿ ಏನ್ ಎಕೋಯ್ಫುಳು ತಹ್ನೀಕ್ ಕುರವಿಕಮ್ಗ ಅನಸ್ ಗಫಾನು ವಿದಾಳಿಫಾ ಬಸ್ಪುಳಾ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಮಿತಾಂಗ ಇತುರು ಬಯಾನಿ ಲಿಯಲು ಮುಹಿಮ್ ಕಮ್ಗ ಫಿನ್ನಾತಿ ಲಿಯಲಮೆ ಅರವಿ ಬಹುಂ ಅಲ್ಹನಕೆವಿ ಕಿಯನಿ ಅಂಗಾಗ ಮತಿ ತಯ್ಯಶೆ ಅತ್ತಹ್ನೀಕ್ ಮಿಬಸ್ ನೆಗಿಫಾವನಿ ಹನಕ್ ಮೀನ್ನೆ ಅತ್ತಹ್ನೀವ್ಗೆ ಮಾನೆಕಿ ಕುಡಕುಜ್ಜಾ ಮೈಮಿಹಾ ಗಾತುಂ ಬುದ್ದೇಂ ಫಿಶುಮುಗ ಕುರಿಂ ಎನ್ಯಾಗ ಅಂಗಾಗ ಮತಿ ತಲೀಗ ಮಾಮುಯಿ ಅನ್ನಾರುದಿಯ ನೂತ ಎಹನ್ನಸ್ ಎಫದ ಎಚ್ಚಿ ಖಾತ್ತಾಲುಮೆ ಅಸ್ಸಾಬೇಕಲುಂ ಎಬೇಕಲುನ್ನ ಬೇಫುಳುಕ್ ಲಿಬಡಾಗತುಮುಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗರಿಹಾಂ ಎತುಪ್ಪುಳು ದರಿಕಲುಂ ಗೆಂದವಾ ತಹ್ನೀಕ್ ಕೊದ್ದೆವುಮ ಎದವಡಾಗನೆ ಕಲೆಗಫಾನ್ ಕುಡ ಕದುರು ಕೊಳೆ ಅಂಗಫುಳುಂ ಹಪ್ಪವಾಯ್ ಹಿಮುಂ ಕುರುಮಫೋ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮುಫುಳುಗ ಬರಕಾತುಂ ಎಕುಜ್ಜಗೆ ಅಂಗಾಗ ಮತಿ ತಲೀಗ ಎತಿಕೊಳು ಹಾಕಾ ಲೆವ್ವ ದೆವ್ವ ತಹ್ನೀಕ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವೆ ಎಬೇಕಲು ಮಿಹೆಂ ಹದ್ದವನಿ ಎಕುಡ ಕುಜ್ಜಗೆ ಹಶಿಗಂಡುಗ ತೆರೆಯಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರುತಂ ಫೋರಾ ಎಚ್ಚಕಿ ಮಾ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬರಕಾತ್ರಿ ಕುಳುಫದೆ ಕಮಗಾ ಉಮುಗೆ ಬೇನು ಫುಳುಗೆ ಸಹ ಹದೀಸನ್ ಸಾಬಿತುವಾ ಗೊತುಗ ಅಸ್ಸಾಬ್ ಬೇಕಲುನ್ ತಿಬ್ಬೆ ತನಿಗ್ಗಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕುಳುಫದೆ ಜಸ್ವಾಫಿನಮ ಎಕುಳುಫದು ಬಿಮ್ಮಚ್ಚ ಜಹಮ ಕುರಿಗ ಎಬ್ಬೇಕಲಿಕಬ್ರು ಕುರಿಂ ಅನಿ ಬೇಕಲಿಕ ಎಕುಳುಫದು ಎಬೇಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪುಳು ಜೆಹೇತೋ ಬಲ್ಲವೆ ಅದು ಎಬೇಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪುಳುಗ ಎಕುಳುಫದು ಜೆಹಿಜ್ಜ ಬೇಕಲಿಕು ಎಬೇಕಲಿಗೆ ಮೂನುಫುಳ ಹಶಿಕೊಳುಗ ಎಹಾಕ್ಕವ ಬರಕಾಂ ಹಾಸಿಲು ಕುರವ್ವೆ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಆದಾಗ ಮೀಹಕ ಗಬೂಲು ನುಕುರವನಸ್ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಶಿಕೊಳುಂ ಹಿಲ್ಲಾ ದಾಫದಾಯ್ ಎಕಲೆಗಫಾನುಗೆ ಕುಳುಫದ ಕೀವೆಸ್ ಏ ಮೀರ್ ವಸ್ ದುವಾ ಇಚ್ಚಕೆ ಎಕಲೆಗಫಾನುಗೆ ಕುಳುಫದ ಕೀ ಏಗಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನುಹನ ಮತ್ತಿರ ಬರಕಾ ಲವ್ವಾಫಾವಾ ಇಚ್ಚಕೆ ಮಿಯದು ಅತರಾಯ ಸೆಂಟು ಬೇನುಂ ಕುರಾ ಫದೆನ್ ಅಸ್ಸಾವ್ ಬೇಕಲುನ್ ನಮಾದ ವಡಾ ಗನ್ನವಾರು ಎ ಬೇಕಲುಂಗ ಹಚ್ಕೊಳಾಯ ಫೇರಾಮಂಗ ಹುವಂದು ಲೆಬು ಮಟ್ಟಕ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗ ಕುಳುಫದ ಎಕಲೆಗಫಾನುಗ ದಾಫುದು ಎ ಬೇಕಲುಂಗ ಹೆದುಂ ಕೊಳುಗ ಹಾಕ್ಕವಾ ಹದ್ದವಾಕನ್ ಸಾಬಿತು ತಿರಿಗಾ ಮಿಯೊನಿ ಎಫದ ಬಯನ್ ಹದೀಸ್ عن أنس بن مالك قال دخل علينا نبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فارغ وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلط الغرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سليم ما هذا الذي تصنعين قالت هذا عرقك نجعله في طينا وهو من نطيب الطيب رواه مسلم ಮಾನೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಕಲೆಗಫಾನು ರುಸುನ್ ಲೆಬ ಅನಸ್ ಗಫಾನುಗೆ ಕಿಬಾನ್ ರಿವಾವೆಗೆಂ ವೆ ಎಕಲೆಗಫಾನು ವಿದಾಳುವೆ ಎಫಾರಕ್ ಮಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ವಡಾಗತೆ ಫೈ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆಗ ಎಕಲೆಗಫಾನು ಮೆಂದುರು ಅವಹಾರಫುಳು ಲೆಪ್ಪೆ ಫೈ ಎಕಲೆಗಫಾನುಗೆ ಹಚ್ಕೊಳುಂ ದಾಫುದು ಹಿಲ್ಲವಾಂ ಫಿಶೆವ್ ಅದು ಎಂದು ತಿಮಂಗೆ ಮಮ್ಮ ಕೂಡ ಫುಳಿಯಂ ಹಿಪ್ಪವಾಗೆಂ ವಡಾಗೆಂ ಎಕಲೆಗಫಾನುಗೆ ದಾಫುದು ಎಫುಳಿಯಂ ಅಳುಬಮು ಗೆಂದೆವೆವ್ ಫೈ ಎತಂಬಳು ಮಾನ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಫುಳು ಲೆವ್ವೆವ್ ಆದಿ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವೆವ್ ಏ ಸುಲೈಮೆವ್ ಕಮನಾತ್ ಯಕುರಬನಿ ಕೀತ್ತೋಯ್ ಎಕಮನಾದಿನ್ನೆವೆವ್ ಮೀ ಕಲೆಗಫಾನುಗೆ ದಾಫುದೆವ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹೊಂದುಗ ತೆರೆಯಂ ಎದಾಫುದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಎಕ್ಕುರನೀಯವ್ ಏಯ್ ಹೊಂದುಗ ತೆರೆಯಂ ಎಮ್ಮೆ ವಸ್ಮೀರು ಹೊಂದೆವ್ عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على نطاع فعرق فقامت سليم إلى عرقي فنشفته فجعلته في قارورة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الذي تصنعين يا سليم قالت
أجعل عرقك في طيبي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وقال الشيخ الألباني الصحيح. maana iman allah ekaliga faana rusul nabi anas bin malik ke kiban riwaya gen ve ekaliga faana vidal ve efarak ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam timamenge ge wada gate adi hamun hadafa wa tammech ge ekaliga faana oshe wada gate fa ekaliga faana ge ga kolun dafadu hillam fishe fa timanga mamma muslim edafutun ekurba kudful yekan alubam fitte fa ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam heful lebi etan dek wada gen hadith kurbiyo kamanati kurbani kito ekamanadin niyo kaliga faana ge dafadu algun menge hondu gotiren alaniye fahima nabiyya sallallahu alaihi wasallam hini warna kureviye hama mikaman ishara kura hadith mifutuga hastega 22 number gave ya hadith ga man allah wakale gafana rusul nabi anas gafana vidalwe wala shamamtu raihatan qat wa tayyibun min raihati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ebahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hashkolu mir wahabure wakimir wahidwa huwadeg wastimanna faharga visdege fenwe शक्किन्नते कीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ातुम फुरगम व शख्सियत की आम इंसान ना वर तफात शख्सियत के एकले गफान की वस इंसान के शख्सियत गा एकले गंबा एमहा इहसास तकाय जज्बात तंग एकले गफान को मतिवर शख्सियत गा वस एकले गंबे एहन कमा एकवस एकले गफान खास सिफो बुरत के लिबडा गंबे मिफतगा बयान कुरबा फेवा बरगन हदीस तवगा खास सिफो बुरत बयान गंबे एकले गफान को बरकत कुलफत की शिफा कमगा वाहिदु एई बरकतरिकं इतुर कुरबुमगे दारिया कमगाविस लब्बाफावे कम मिंग हुरमा कुडकुज्जक तहनी कुरबुमगे गुतुं कीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदुर कोलन हप्पवा एकुज्जक अंगें एतकोल लब्बा तहनी कुरबुमकी एकुज्जा लिबे शिफाका बरकतरिकं फियवा एवस गेल्लुम एकुज्जा कल लिबे न कमें नूंकं कशवरे आदि मिकमकी इतुर कलेगे फान फियवा एहं एवस बेकलक लब्बा अस्सा बेकलुं कुरु कमिकं साबितवा कन्नो वीमा मिंग एंगी कशवर वनी मिकमकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फियवा एमीहकी कितम मा मिह कमगाविस එහෙන් එව්වස් මියකු ලැබ්වා කුරුන් රංගලු කමෙන් නූන් කම එකමුන් කුඩ කුජ්ජා ලිබදාන ගෙල්ලුන්ත මදෙන් නූනේ මුතර්ජිම් وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك النفس عند الغضب متفق عليه ما نيمان الله وكل يغفان الرسول أبو هريرة غفان وكبان رواية وكل يغفان ودال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي غدفد ميهكي ميهكا حفا غنگين انا بالي كلا ميهنون එහෙනෙක්කමුක් ගදෆද මියකී රුලියන් නහිදු එනාගේ නෆ්සු කොන්ට්‍රෝල් කුරා මීහාය وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان واحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه معنى إيمان الله وكليك فان الرسول لبي سليمان بن سرادك كبين رواية كمويب يكليك فان ودال فارغ تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرهوغا النبي میں اہند دمیہ کرولیا سیک کوانک کن ہتر وچے کیامن دیے ایک ایک مونمت رب کروگ نارت ففا ہٹ میتن دکوڈاگن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث کربیے ekalimen ena kiyafinama ena kurumetefa ewa kanta filagandane kalime timan kalege faanu den wadaganno ena a'udhu billahi minash shaitanir rajim mikalime kiyafinama ena ge kiban ruli filada hutte fa medfulu aswa aswa bekalun ena bidalu ham kashorun tiba allah ge rakkaw tirikon edi a'udhu kiyuma ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kureviye وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن معنى إيمان الله وكلي غفان الرسول لبي معاذ بن أنس غفان كبان رواية جنبه يكلي غفان بدال ويو هم كشور ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه رولي أنه دوينا هيتنغير كم كرم كردان ويجن وما إكوس رولي ما يتركو كنترول كراميها دناش قيام الدوهم إمها خاغتكم كرمتيغا ما الله سبحانه وتعالى إنا ينداء إبواه أدي حور دينو ترين إنا هنگده بايك اختيار كرمان إنا فرصت دبواه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري maanay man allahu ekaleege faana rusul lebe abu hurairat ge faanu ge kiban riwayegen we ekaleege faanu vidal we efarak bekalek wadaage man nabiyya sallallahu alaihi wasallam den nabiy alugondan hewkamaka wasiyate koddebun edeme hadith kurabbiye tibaruli usnukura hushkame fahe bekalek takuraru kon ehen dannawum gendiye ebahi wasiyate koddebwashe takuraru kod dannawum gendebiye ekaleege faanu vidalum gendebiye tibaruli isnukurabwa hushkame وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح معنى إيمان الله وكلي غفان رسول لبي أبو حريرة غفان وكبان رواوي جنبيو يكلي غفان ودار بيو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيو مؤمن فرهنا آي مؤمن أنهنا إنا غامل نفساي إنا غدرناي إنا غمدلغا بلاء مصيبة مدورم فلانو سوريو එකමං ඒනා කෙත්තර වෙජ්ජනම ඒනා මරුවේ අල්ලාහු තාලාගේ හදරතත් දාහිදු ඒනාගේ වෙස් පාෆයෙන් නුහුන්න හුට්ටේ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذي يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء وأصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاوراته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستوذن لي عليه فاستوذن فأذن له عمر فلما دخل قال هيه يا بني خطاب فوالله ما تغطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين ولله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري maanay man Allah wede bafaakalun rusul lebi Abbas gafan ge darikalun Abdullah ge kiban riwayegen we ekele gafan vidal we Umar gafan ge khalifa kam ge dosar Uyaynah ibn Hisn Madina ngay adiyena ge akhu ge darikalun man Allah we ekele gafan rusul lebi Al Hurr ibn Qais ariha febi ekele gafan ki Umar gafan ge aris bekalun kur ebbe kale ke kirit Qur'an hippulun das bekalun naki Umar gafan ge arihuga war matire qadar devwa bay ke ebe kalun naki Umar gafan ge majlihuga aris kurabwa bayme ei umrun duwaswi bekalun wata zuwan bekalun kamgawius ekale gafan bekalun na kankamga lafa aswa mashwara kurabwe fa uyayna ena ga akhuga darikalun dennawi e akhaga darikalun ne mi amiru ga arihuga ebahi umar gafan ga arihuga tiba barang ariskan libigem wenun to algondan ekale gafan ga faim pulu dakkawato dannawa devwashe fa ekale gafan umar gafan dennewmun ekamang hudda devwiye fa ena umar gafan ga darbar wanghindu bunje ಖತ್ತಾಬ್ಗೆ ದರಿಕಲುನ್ನಂಗ್ ಇಂಜಾರು ಕುರಮೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಗಂದಿ ದನ್ನವಮೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಕಲೆಗಫಾನ್ ಮೊದಲು ಗತೆರೆಂಗಿನ ಮಿಂಬರಿನ್ ಉದೆವ್ವಮೋ ಅದೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ಕಲೆಗಫಾನ್ ಅದಲು ಬೆರಿ ನಿಯಾಯನ್ ನೋಯ್ವಮೋ ಫಹೆ ಏನಾಗ ವಾಹಕತಂ ಉಮರ್ ಗಫಾನು ಹಿಪ್ಪುಳಾನು ಏನಾಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಸುಗೂಬಾತ್ ದೆವುಮ ಕಸ್ತು ಕುರೆವ್ವಿಯೆ ehindu ekale gafana al khurru den nabiye e mu'min takunge amire hamkashorum man Allah ekalange nabiyya sallallahu alayhi wasallam wahi kurabwa fawani khuzil afwa wa umru bil urfi wa uridu anil jahilin ebahi kale gafana afu kurabumga hippawashe adi hew kantakan amru kurabwashe adi jahilunna ekkiba wada gannawashe mihen nunto hamkashorum mina ki jahilun teremwa miheke ibn abbas vidaluwe Allah gandabwa vidalume ekale gafanu aya kiwa vidalumu umar gafanu hama ekkame ves nukurabwiye ebahi kofa iskurabwa evves kamen nukurabwiye ekale gafanu ki Allah gafatuga hukum taka kiyamantere wadagatum bodu bekaleke وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم
متفق عليه. ما نيمان الله وكليغفان الرسول لب عبد الله ابن مسعود كبان رواوكم ويو එකලේගෆාන විදාළුවිය හමකෂවරුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරවිය හමකෂවරුන් තිමන් කලේගෆාන ෆෞගා එබහි තිමන් කලේගෆාන සූර්ග වඩාගත්ම ෆෞ ලස්තකෙන් නුව අනීමා මුදා වහමුගා අමිල නෆ්සන් ඉස්කන්දේම් ෆෂාෆා හුට්ටේ අදි යනුනස් තියබා මිහුන් එකංකම් ඉන්කාරු කුරානේ එතක්කම වෙරින්ගේ කිබෑම් ෆෙන්නානේ අස්සාබුන් දන්නෙබුවේ ඒ අල්ලාහුගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එහිඳු අලගොන් මෙන් කංකුරම් වී කිහිනෙක්කන් අංගවාය දෙවවානතෝ හදීස් කුරවිය එබා මිහුන් නට්ටකා තියබා මිහුන් අදා කුරුන් ලාසිමුවා හග් වදා කුරා හුෂ්කම අදි තියබා මිහුන් ලිබම් වා එච්ච ලිබිදෙවුන් එදි අල්ලාහුගේ හදරතුගා දුආ දන්නවාෂේ ನೋಟ್ ಮೆಹದೀಸ್ ಗಾಮನಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ವೆರಿಂಕುರ ಬಯ ಮೀಹುನ್ ವತ ಗಿನ ಮೀಹುನ್ ಆಮ್ ರೈತುಂಗೆ ಮುದಾನ್ ವತ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಬಯತು ಮಾಲಿಗೆ ಮುದಲುಂಗೆ ಬಯ ಮೀಹುನ್ ಅಮಿಲ್ಲ ಕಂಕಮ ಬೇನು ಕುರುಂ ಫಶಾನೆ ಕಮುಗೆ ಇಂದಾರಕ್ಕಮ ಇಲ್ಮ್ ವೆರಿನ್ ಲಿವ್ವಾಫಾವೆ ಅಶ್ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಸ್ವಾಬೂನಿಗೆ ತರ್ಜಮಾಯಿನ್ ಸಫಾ ಸಾಳಿಸ್ತೆಕು ನಗಾಫಾ ಮುತರ್ಜಿಮ್. وعن نبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على حوض متفق عليه. ما الله وكليغفان الرسول لبي أبو حيا ಉಸೈದ್ ಬುನ್ ಉಶೈರುಗೆ ಕಿಬೇನ್ ರಿವಾವಿಗಿಂ ವೆ ವೆಕಲೇಗಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ಹಮಕಶವರುಂ ಅನ್ಸಾರುಂ ತೆರೆಂ ಬೇಕಲಕ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅರ್ಹುಗಾ ದನ್ನವೆ ಏ ಅಲ್ಲಾಹು ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎವನಿ ಮೆನ್ ಮೀಹುಂ ಎಕಿ ಕಂಕಮು ಇಸ್ಕುರೆ ಫದೆನ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಎಬ್ಬಿಸ್ ಕಮಕೆ ಇಸ್ನು ಕುರಬಾನಮತೋ ಫ ಎಕಲೇಗಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯ ಹಮಕಶವರುಂ ತಿಮೆನ್ ಕಲೇಗಫಾನ್ ಫಹುಗಾ ಅನಿಮಾ ಮುದಾ ಬಹಮುಗಾ ಬೈ ಬೆರಿಂ ಎವರಿಂಗ ಅಮಿಲೆ ನಫ್ಸನ್ ಇಸ್ಕಂದೆಂ ಫಶಾತನ್ ತೆಬಾ ಮಿಹುಂ ದಕೇನುವೆ ಫಹ ಎಹಿದು ತೆಬಾ ಮಿಹುಂ ಕೆತ್ತರಿ ವಾಹುಷ್ಕಮೆ ಏ ತಿಮೆನ್ ಕಲೇಗಫಾನುಗೆ ಫೆಂ ಆರು ಕ್ಯಾರೆನ್ ತಿಮೆನ್ ಕಲೇಗಫಾನಾ يبامهم بدلوا مداندن ابهي افد حالتغا ورنا خلاف ابامهنا باوكن نهدا مروندن كترواهشكم ادي الله حضرتون حق لبندن ادي دعاء قراش. وعن نبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال سيوف. ثم قال نبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه. معنى ما الله دفاع كذن الرسول أبو أوفا القماغ دركلون أبو إبراهيم عبد الله كبان رواوي جنبه يكليغفان وداروي هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم كهجرام تقطرين هجرام إجا عدوبنا بدل وداع النبي أدي مندرون أبرام دين إبامهنا هجرام نفتوا لسكربيه مندرون أبرام تدو وداع ميستكون متجا خطبة دبيه فهي كليغفان خطبة حديث كربيه إيه ميستكون عدوبنا كرمتلما إسوان هداش ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದರತುನ್ ತೇಬಾಮಿಹುನ್ ರಕ್ಕಾತಿರಕಮಂ ಎದೆ ಹುಷ್ಕಮೆ ಅದಿ ಸ್ವರುಗೆ ಲಿಬುಂವನಿ ಕಂಡಿತವುಗೆ ಹಿಯಲುಗಾಕಂ ಎಬಹಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಮೈದಾನುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಅದುಬುನ್ನಾ ಬದ್ದಲು ವೆಜ್ಜನಮ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಗೀದಾ ರಕ್ಕಾತಿರ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರುಮುಗಾ ಸಾಬಿತತಿವ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರುಮುಗಾಕಂ ದನ್ನಾಶ ದೆಂ ಯಫೋಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಮುನ್ಜಿಲಲ್ ಕಿತಾಬ್ ವ ಮುಜ್ರಿಯಸ್ ಸಹಾಬ್ وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ಎಬಹಿ ಫಬ್ಬಾವಾ ಲೆವ್ವಾ ವಿಲಾತಂ ಹಿಂಗವಾ ಲಷ್ಕರು ತಬ್ಬಲಿ ಕುರವ್ವಾ ಕುಳದುಂ ವಂತ ಮಾರಸ್ಕಲಾಕ್ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಬಲಿ ಕುರವ್ವಾ ಎಬಾ ಮಿಹುಂಗ ಮಚ್ಚಂಗಳ ಮೆನ್ನನ್ನ ಸುರುದೆವ್ವಾಂದೇವ್.